Hello guys, welcome to my channel. Semi closer pinangatong pan ko sang si fish gravy kasi marma bamboo shoot dry pen naton paklang pon po. Lapen kinang ji hormo lagi onion, harsun hanso, lapen ke chili flake ni dry chili sigen ke koilo grinder pen lapen ke main thing ke labak kinang ji lake bamboo shoot dry bang de lakado ka visinang ji lakado ka vedo lo plotang te choppo. Lapen ke lang ok fry sa mini di paklang ponji lang ok fry nil dem han ka request tum do ati ma la hosteler dum si request edi hostel do po hostel do pen hem che dam lo plotang te apai tum toy po ti ka ti bu support sinang tum han ka do ka be hosteler ma beginners atum pan paklang pon tu labang ke fish fry la thermit ingti mix pamelang po mix pamelo plotang te jang tu tunang po satu bang paso chaya pinane lang bang pino. Remember jang tu so pick nanti jang tu so pick lo plotang tame babihe no babihe ka pc jok nang po la peke nang litum direct iri kan jok ni plotang lason tamus tele jamot tamus pen jok lo plotang te iri lo to kabis kape nang rowe lo jok lap lo plotang te getar na bang nang tu mathau jadi mathau nang ne direct turn fit ta chok jang tu so lo plotang te rap lo I mean chinir lo pasto o nang po jang tu bang mata alam sa pite tang ko jo fish fry tang na lo plotang te pin main recipe na to paklang ko lasi chini porji man watch till the end na du kijut an lang ko don a video bang kijut an lang ko lo plotang te na tum chini po आगे देखो lang okay almost done na tu ninghang ko an sinal tum ki choma nil tum pilan si ki chuchu pa si nil ni banga sabso masala ki fry banga sabso pa air jet na tum la pena sabso induk jet si chuk latang ke pang duk jet dalam so timing bang hadi pakom jet achok lang ok fry ke tang lo la ulai lap lo di la so jang tu do lang la so jang tu lang mat si pinya recipe ke tun pon po. I'm adding together onion and ginger garlic paste. Lalam so pado po fish fry ke tang et lo la pa di wet ko lapen ke thermit ni sabso si kipi athema amu het ni lang of fry with thermit kipi tang do po si ki et tang lo la po si thermit bang ke sabso si picture ni so lang of mini fish bang ke fish gravy ka samar pang kipi lo already onion la pen ke hasin so fry tang lo la si ikubet si jok la pen nong tum thelong lo ma nong tum confuse ka hai oi lang of si beng la po bo si tamit si beng be asap ta si beng be tapunang tu jur hadi lason lenggu istame cho thang the as usual item han ko son alu bhaji hai ko si kang hui ma lason lenggu sitame lang ok bangke chebeng be sitame alom so philan ne pi lo ke ni alom so philan hui bangke rap po pot chebeng pong thai next kang hui bangke ahir patan onang ni ho cuma ahir patan to thai chebeng pong for example ni paklang ko de paklang pon po lo sakala arranging lang lo kedi lasi lason turn ng nilo lasi lang bang sudul lang dung lo ketik de lang po abera kerap anta si hekla po la para bethang masih stop sonlo weli du thula po mene tu vet la pen di parking ng nilo solo got idum la chili flake la pen ke bamboo shoot dry hai pidun lap lo po tang te check lang po. Remember ingui nang ne ingui lo po tang te aok bang chepeng lap po. Obviously itu hindi ko so makijud kito ma haje et po epok long kin le ro kasi tame ko so la atu ka pret ki chege ning sam se di son la so pot si tembang kitu ba sa pa chere nang po di ke mene ko so chepeng lap lo po tang te so na evan no acha ta lang no dak ti Nili bang ning samway da eti la tu ka pret hai bang khela se kitu ni bang lang ok sab se care chen ni ke jok bang ke ingwelix tame cha sitame api second time pen ke ingui chire pinang po ingti bang pi pon lo non
non kuplupo nili kupo mane ekbar velo ni kang puji pininang tumpan perklum ko sol si langdang mal tapak lang ponpo perklum kado kabe ni tum karbi tuman ki cholap ki di parok pen ko son tong pune ni li chini same arleng pen ki perklum ba fairklum ba parklum सब difference do है दी सभी perklum lo तो la so perklum long ni li ki piji कपड़े स्टाइल दो लता इसी स्टाइल लो इंटी ला पेन lempu only sesame seed and salt la sihini si pichot po la pian lo potang teniling guive kuplupo la pen itu mahan celang dam senang itu mahan jo ahan bang kilan ana por pupilo stami alang kep ma thima pula kuchek dun bom lo de jog lo athima alang ki dum ko ansi nang tum ki dum ji ma mateni pening be kidung ma chini ne po si lang do lang sapso kasi full flame ben I mean full volume kasi ke bang lo ja full flame si ami bang pilo itang lo ja almost ingui joy nang po ingui joy je po tati nang itum laan di laan na lang do sa miru ko jo sa mi ne bang sapso capture ji hai mereka hantar dua buat sih dalam mangki jo color dami opo lang ko capture lo tang ne color dami chatiti tasty chatiti itu karbi tu kiri pak sudah cuma mat kalima wow cuma pillo it's done ni non plating kuri lo jo plating tak kuri lo penda ka cipi lo nanti tum cipi bi malasan next day pan जो ओक दो पिक पसी लान की पनिंग भी एक लापुने दिमुनी तावे नि तिम bang के थोंवे सपोज नीली प्लेटिंग नो नंग तपन कपक लांग जिपा लापेन के लाके पेना फंदा का चिबी लो पेना त चोपन को लाके पनिंग भी नि तिम डिनर ल दे थकलम लो कलर में पिक लो दी टेस्टी पिक लो if nang le tum bamboo shoot jong saning hang pro tang la so recipe nang tum ning dog pic ji tasty pic ji nang le tum balu hi le wang bai met hang phan se ta men nang tum chitun lote nang tum ning sam pic hi chumi pic tasty pic la pen men ai da men ai e la pen ka mo han silang nam sinang like almost done la sinang le tum jong sineli kitun han an jong sining dog lo tang ke nang tum please pen like share comment ti ikha la pen ke jong sinang tum akki milang lo tang te nili channel long subscribe ikha la pen bell icon please pen nang tum ke ber teng ni ri teng ni tum do lang lo tang te ber ikna nang tum next video ne update lo te nang tum tek long ko thank you so much guys for watching see you in my next video ning sampik lo nang tum kado kawita kijut an ke lang pa churo parping lo